Ndagusuje waha ikaze wubana natwe kuri gahunda zacu za buri munsi nk'uko dukunda kuba turi kumwe mu biganiro amakuru ndetse n'ibindi byose tukugezaho ku bw'inyungu zo kugira ngo ugire icyo wunguka. Reka nkwinjije rero mu nama y'ibanga, reka nkwinjije mu biro by'ibanga, ariko mbere yo kukwinjiza reka mbanze nkubwire yuko isi cyangwa se akarere k'ibiyaga bigari kari mu ntambara, kari mu mwuka mubi w'intambara, aho igihugu cy'u Rwanda, Kongo, Burundi ndetse n'ibindi bisigaye bigiye bifite ibibazo bigomba kugenda bihangana byo. Ku bwiganze rero reka nkubwire yuko mu burasirazuba bwa demokarasi ya Kongo hari intambara yo kuva mu 2022 kugera uyu munsi, aho inyeshyamba za FM23 ziganjemo cyangwa se zatangijwe nabo mu bwoko bw'abanyamurenge cyangwa se abo muri Kivu y'Amajyepfo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, tw'abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, batangije urugamba rwo guharanira uburenganzira bwabo, aho leta yabo itabafataga nk'abandi banyekongo nk'uko bagenda babitangaza. Ibi rero byagiye biteza ibibazo bigiye bitandukanye mu buryo bumwe cyangwa ubundi, aho haje ibibazo by'ubuhunzi. Birumvikana abadeplase bamwe bava mu byabo ariko bahungira imbere mu gihugu, byatumye rero amahanga agenda ahaguruka, haza imiryango y'abibumbye, haza ingabo z'akarere, haza iki, zirongera ziragenda bitewe n'impamvu z'uko urugamba rwari ruteye. Warabibonye mu bihe bitandukanye, aho ingabo za SADC cyangwa se bitewe ngo Sami DRC bihurije hamwe bakaza gufasha ingabo za leta kuba bakubitira hamwe ingabo z'inyeshyamba nyine zaziyobowe na Sultan Emmanuel Makenga, ariko biza kurangira bitagenze neza, batsinzwe barataha baca i Kigali baragenda. Haje kuzamo kandi n'inkubiri y'abacanshuro bari baje nabo gufasha ingabo za Kongo mu bijyanye no kurasisha drone ndetse n'intwaro zikoresha ikoranabuhanga. Ibyo nabyo ntibyaje kubahira, ko mu munota wa nyuma twaje kubona amashusho barimo kwambutswa ku mupaka rakoronishe nabi cyane mu gasuzuguro kenshi. Ambasaderi b'isi yose cyangwa se b'ibyo bihugu abo bacanshuro bakomokamo bamanutse baje Goma, baje gupfukamira inyeshyamba kugira ngo zitabakoresha iyo zishaka. Nagiye nkwibutse yuko gukoresha yacanshuro bitemewe mu mategeko mpuzamahanga ku buryo bumwe cyangwa ubundi, yaba ari ugutera inkunga, yaba ari gufasha ku rugamba, ntibyemewe. Bivuze yuko M23 yari ifite uburenganzira bwo guhita ibarasa kuko ntaho bari bubarizwe, nta naho bari banditse. Ibyo byarabaye, amafoto amashusho arahari, bambuka i Kigali basakwa ndetse banasohoka nabi mu gasuzuguro, aho byagiye bigaragara. Ku gasuzuguro rero kabo bari basuzuguwe, byumvikane yuko nta kundi byagomba kugenda. Ziriya ni inyeshyamba, mu ijambo nka kwikiri bicazwa hasi, bacibwa mu maso n'ibindi byose nk'ibyo ngibyo. Ibyo rero nimwe mu kubwira ko byagiye bikomeza kugenda bizamura urwego rw'intambara, kugera naho ku rwego mpuzamahanga intambara yatangiye kugenda ivugwaho ndetse hagenda hatangira n'ibiganiro. Ibiganiro byari byatangiriye ku rwego rw'akarere, ariko biza kugenda byaguka, biza kugera ku rwego mpuzamahanga, aho byafungukiye i Doha. Ibiganiro biba rero ntabwo byigeze bihagarika intambara habe na gatoya, ahubwo nk'uko ibiganiro byabaga bigiye kuba, hakomeza kugenda haba urugamba ku buryo bumwe cyangwa se ubundi. M23 yaje kwihuza n'itsinda AFC ndetse n'itsinda rya umugabo bita Colonel Nanga ndetse n'abanyapolitiki barafatanyije. Uyu Colonel Nanga akaba yari komiseri w'amatora mukuru muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, mbere yuko afata umwanzuro wo gutandukana na Tshisekedi akegera inyeshyamba. Izina rero ryaje guhinduka, yitwa AFC M23, kuvuga ngo umutwe wa politiki n'uwa gisirikare bifatanyije hamwe. Koordinateri wayo mukuru akaba Colonel Nanga ndetse umuvugizi w'iyo huriro akitwa Bertrand Bisimwa. Ndi kubwira mu bya politiki, hanyuma mu bya gisirikare icyo gihe yari Mr Kwikiri cyangwa se Willy Ngoma Major. Ibyo rero byose ndimo ndagira nkuciramo nkubwira yuko intambara yakomeje kabandanya kugera mu 2026 n'uyu munsi tuvugana. Mbere yaho gatoya habaye ibiganiro i Doha, ibindi bibera i Nairobi, ibindi Togo, ibindi Angola n'ahandi hagiye hatandukanye, ndetse n'izindi nama zibanga zivuga kuri ibyo biganiro. Kera kabaye rero nagira nkubwire yuko
hari ibigenda bigerwaho ariko nanone ku rundi ruhande bidatanga icyizere. Reka nkubwire yuko ubu tuvugana Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yumvikanye agahenge na leta n'inyeshyamba, ariko agahenge ntikigeze kubahirizwa habe na gatoya, kuko aho bita mu Minembwe hakomeza kumvikana urugamba mu bihe bigiye bitandukanye, aho indege cyangwa se drone Sukhoi ndetse n'izindi buryo bwo kurasa ku baturage badakoresheje abasirikare bugenda bukorwa. Ni ukubera iki rero hibandwa kuri kariya gace kenshi kunda kuvugwa, abarebera kure cyangwa se abakubitamo itoroshi bakareba, bavuga yuko turiya duce ari two dukomokamo abarwanyi bakuru bayoboye urugamba rwa AFC M23. Reka rero nkwinjize noneho mu nama y'ibanga yabaye, cyangwa se ishobora no kuba igatanga ibisubizo. Ndibikubwire ibisubizo birahari kandi biri ku meza, ikibura ni kimwe gusa, nuko Tshisekedi atuza agapfukama akabyemera, kugira ngo leta ya Amerika yikorere ubucuruzi ku mpande ebyiri zigiye zitandukanye. Ku ruhande rwa leta ya Kongo yasinye leta ya Amerika yuko igomba kubaha amabuye y'agaciro mu gihe kingana n'imyaka 99. Ni nko gutanga igihugu. Inyeshyamba zo zikavuga ati uyu mugabo arimo aragurisha igihugu, ariko ku ruhande nabo igice bacukura amabuye y'agaciro bafite aho bayigagurisha nabo birumvikana, kandi bishobora kurangira ageze mu ntoki za boss mukuru polisi w'isi Papa Trump cyangwa se USA. Inama rero y'ibanga ni inama igomba guhuza Perezida Kagame, Perezida wa Amerika Trump ndetse n'uwahoze ari Perezida Kabila Kabanga, aho bagomba guhura bakiga ku ngingo eshatu ziri ku murongo w'ibyigwa. Iyo mpamvu nkubwira yuko ubutasi bwacu buba bwatugejeho amakuru katubwira ibigomba kuba bigenda bigerwaho mu minsi iri imbere. Baziga ku biki? N'umutekano urambye w'u Rwanda ndetse na Kongo. Izi ni ingingo zihora zigaruka kenshi, uko M23 igomba gusenywa, AFC igahinduka ishyaka rya politike. Ingingo ya gatatu ni ukwigenga kwa Kivu zombi no kuguma mu maboko y'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda, Kivu ikigenga. Ibi rero tubicishemo amaso, umutekano urambye w'u Rwanda na DRC n'ubundi ni ingingo yagiye iganirwaho, ariko u Rwanda rwatanzeho uwuhe murongo, Kongo yatanzeho uwuhe murongo. Mu nzira zitandukanye iz'urugamba, iza diplomasi, cyane cyane za diplomasi, u Rwanda rwakunze kugaragaza yuko bakwiye gusenya FDLR burundu ikarangira, mbere yuko bashobora kuba bagira gute bahagarika uburyo bw'ubwirinzi nabwo bwagiye buvugwaho ku buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko biza kurangira nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda abivuzeho aganira na François Soudan, ndetse agenda abikomozaho ati uburyo bw'ubwirinzi bushobora kuba ibikoresho, bushobora kuba ingabo zishobora kwambuka zikagera mu birometero runaka bigakumira umwanzi zikagaruka, cyangwa se zikanagumayo. Uburyo bw'ubwirinzi ntabwo ari ikintu kimwe nakuka. Ego bagisaba rero gusenya FDLR, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo ikisaba ni nka bya bindi by'awa mwana wacira hano ikubite, nta kintu na kimwe kizima isaba, kuko ibyisaba iyo ibyisabwa ntago ishobora kubyubahiriza cyangwa se iragorana. Kongo iravuga ati mubanze mukoreho ingamba z'ubwirinzi. Ibyo rero bikumvikana nk'ibiryana mu matwi y'abayobozi bakuru b'igihugu cy'u Rwanda, kuko umuntu ntabwo yakubwira ngo kuraho ubwirinzi ahasigaye mbone kumva ikibazo cyawe, ubu icyo gihe aba yamaze guhinduka shefu wawe, kandi mu gihe ku rugamba rw'amasasu aba atagushobora, aba arimo kuvuga rwose umuziki utaryoheye amatwi nk'uko tugenda tubikurikirana. Ingingo ya kabiri, uko M23 igomba gusenywa, AFC igahindurwa ishyaka rya politiki. M23 iyi ngingo ya kabiri igomba kuganirwaho, bavuga ko igomba gusenyuka ikitwa FARDC, ariko igice cya Sud Kivu. Hanyuma rero parti politique AFC n'ubundi itemewe igahita ihinduka ishyaka rya politiki ryemewe ku burasirazuba bwose mu gihugu cyose, ariko by'umwihariko birumvikana ko ari ishyaka rizaba rirengera inyungu zaba muri kiriya gice barwaniraga. Ese turaza kwibaza dusoza ino ngingo, turaza kwibaza ukuntu Colonel Nanga atari wo muri Kivu y'Amajyepfo, ariko akaba yarifatanyije nabo. Ese ishyaka rya politiki rye niramuka ryemewe nka parti politique rizaharana inyungu koko zaba mu Majyepfo ya Kivu zombi, cyangwa ni politiki arimo kwikinyira yo kuvuga ati ntawe turi kumwe, reka negera abafite ingabo turi ko twakwifatanya. Iyi ngingo rero niramuka ishobotse,
bizaba bivuze yuko Kivu y'Amajyepfo igomba kuba ifite ishyaka rya politiki rivuganira muri guverinoma, ikaba ifite ingabo z'abakomoka aho ngaho kandi zigenga, ku buryo perezida wa repubulika atemerewe kuba yahindura umugaba w'ingabo wazo cyangwa se uwukuriye ingabo muri icyo gice hatabanje kwivuganaho na guverinoma yigenga y'ako gace. Birumvikana agace kigenga kagira na guverinoma cyangwa se komite ireberera inyungu z'iyo regio. Ingingo ya 3 ni ukwigenga kwa Kivu zombi kuguma mu maboko, bikaguma mu maboko cyangwa se ububasha n'ubutegetsi bwose bukaguma mu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda muri kiriya gice, kugira ngo babashe aribo kwicungira umutekano, kuko aribo bagiye bagaragaza ko bahungetwa mu bihe bigiye bitandukanye. Iyi nama rero imyanzuro yayo kugira ngo izabe yatanga umusaruro, iyo myanzuro izaba iteye gute? Ngewe ndatera inzuzi, si ndimo ndavuga wenda ibyamaze kuvugwa, ariko ndakubwira ko inama niba ikazafata iyi myanzuro ikiga kuri izi ngingo nkubwiye, bizarangira bitanze umutekano. Trump na Perezida Kagame bagomba kuzemeranya ko imipaka yose igenzurwa na FCM 23 igomba kuguma mu maboko y'izi ngabo, ahubwo Trump agateka Kisegeti ko atongera no gutera n'agace habe na kamwe wenda ashaka kugira aho higarurira. Hanyuma rero iyi ngingo yo kuba imipaka yose yaguma mu maboko ya AFCM 23 ni ingingo ishobora gutanga umutekano ku Rwanda, kubera yuko uburyo bwo kugenzura umutekano w'imipaka wajya worohera igihugu cy'u Rwanda, kuko bagiye babigaragaza mu buryo butandukanye, bavuga yuko bakorana n'iri tsinda mu buryo bwo kugenzura umutekano. Trump rero mu gihe azaba ategetse Tshisekedi kutongera gutera na santimetero n'imwe y'aho izi ngabo zafashe, bikarangira banayemeye yuko imipaka igomba kugenzurwa na FCM 23 yose ihuza u Rwanda na Congo, ibyo ngibyo bizaba byamaze kugenda bijya mu buryo. Undi mwanzuro ni mu gihe cyose Tshisekedi azemera AFC nk'ishyaka rya politiki n'ibihano yakatiye cyangwa se inkiko zakatiye abayobozi b'itsinda bigakurwaho. Nagiye nkubwire yuko abayobozi benshi muri AFCM 23 bakatiye igihano cy'urupfu bagomba kwicwa, ariko mu gihe cyose Tshisekedi yavuga ati bimbikuyeho, akemera yuko imipaka ye bafashe igomba kugenzurwa nabo, bakemera ko imijyi bayobora ari bagumya kwiyobora, wenda bakagira ibyo bumvikana ku bw'inyungu rusange z'igihugu ku bijyanye n'imisoro n'amahoro, bakagira uko babihuza. Iyi ndakubwira yuko iyi nama izatanga umusaruro. Trump agomba gutegeka ko Kivu zombi zigenga, ikaba intara yigenga iyobowe n'ubuyobozi buriho bwa AFCM 23, iri zina rigahinduka rikitwa FARDC, izina ry'ingabo rigahinduka rikitwa FARDC Division du Sud Kivu. Ibyo rero nibyo nakubwiye yuko niramuka Kivu yigenze ikaba Kivu state ya Kivu, yego, hanyuma ikagira ingabo zigenga, ikagira guverinoma ihagarariye cyangwa se komite ihagarariye, ikaba ifite n'ishyaka rya politiki rihagarariye Kinshasa. Rwose ndakubwira yuko umutekano mu karere ka Sud Kivu na Nord Kivu ndetse n'u Rwanda uzagumiza kwigenga. Ngibyo ibyatumye Kivu zombi zatuma Kivu zombi zigira amahoro arambye. Tshisekedi cyangwa se perezida wa Congo akayobora intara zose za Congo, ariko Kivu y'Amajyepfo n'iy'Amajyaruguru zikaba zifite ubwigenge nubwo zaba ziri mu biganza byiwe, bakajya bahuriza mu zindi ngingo zijyanye n'imisoro ndetse na politiki y'inyungu rusange z'igihugu. Ese ibi ngibi ubu nabo bizashoboka? Ibi ni ibitekerezo byanjye n'ubushakashatsi bwite mba nakoze, ariko najya nkubwire yuko iyo nama niramuka ibaye muyitege yuko izatanga umusaruro. Aha ni kuri Miki Official, twe dukora ibyegeranyo, dukora amakuru, dufata ibitekerezo rusange tukabihuza tukareba icyavamo. Hanyuma rero niba utarakoze subscribe ni ingenzi kuyikora, dukomeze tubane mu makuru ndetse n'ubusesenguzi nk'ubu ngubu mu bihe bigiye bitandukanye. Turabakunda cyane. Ciao ciao.